Kota mastu mi cake walam fishuni mi press lecture sasu rodama hoytu koedi inge mi irto balalu edi maden emmenna ves kamugoske then astu cousin ne suggest kuri business ekota me di fashion then e cousin na de me megen hedi page en aslo page ki astu kineru me gega honna ki veden ituru kame puran type kon astu me har business ekota me ki fula vegen me haru den beenu astu me overs fulawan like cafe kala gotaka mikan kuriya kendam page and orders annani aslaman udanna me hunge to gina te ratin vecha hama amille gulala habunani to ani message kolla me har cake walam fishita 2 years war veche den ege teren anika ekka covid yama lockdown tere den ekkon hottun ekam me haru hama normal ko muriya gamas me haru hama business kanda kuriyete kolli beni birthday orders madun libe wedding cakes me haru promise work wedding cakes border press lectures aslu border hingani astu benu nete white korani